Mamikem takita ekmano kumamat metlaeng nagbuntog pa sayagem nasiputam 5% simyagen ay napleng nagkapsot siput-siputam ikambyum sa muunaan kita nga nalaing tadalan tadi katuked di maidungpar agsiko ketag pakurba ikabil mo ta segunda naglinay ta panangalanan sika patarayeme mo namanen guray ka ata pasayagem timpla tataray haan mo unay paspasan tumalyaw ka di kanigid ken kanawan pakamatam sa mo salig-saligen ikambyong talugan boy nagninat gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag ikambyong talugan boy nagninat gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag nakamuleng-leng ag sardeng no makitadag nga lumabas makasirap ta sumungad agasem man ta adayupay la makitam nga agandap ta Mercedes-Benz sa mumlat ta nga siya kinakaligyan ta manobela aganit ita uni agsaldeng agpuspusipos tapilid nga 24 lawaya ang tadalan ta ipas nga tuman umabante agpasanod nakatinted di mo makita amom ti kayat ko nga sawen agpaigid kay amin not sa ayati papanan apa nagistroll la umay ka agluganen la kumpet isigom ta seatbelt ready to go ikambyong talugan boy nagninag gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag ikambyong talugan boy nagninag gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag nakasakay no syakman ti mangikem ta makita magsala-sala nagpaspas sa kawe-kawes tinatarayan kita ekman no makakamat-kamet laeng aglumba itudom nga nalaing timayaben at sa gawisin nabati nawanin naabaten oops nabaliktad na tulat-tulatid inyakati kunak gem nakaamamat iso nga aganad kata kalsada narigaten no sikati makasarat ti disgrasya bakaket di no tumayag ta pararwa haan madanagan basta adda ti serbisyo nalaklaka lati agbiyahe no maibos ta gasolina mangted ka man ti pangkarga ikambyong talugan boy nagninat gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag ikambyong talugan boy nagninat gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag ikambyong talugan boy nagninat gasolina hoy karga am umandar talugan simyagen nagkarag-karag ikambyong talugan boy nagninat gasolina